Endi andan keyin teri aşatунун ökümü deydi. Ve kullu ihabin dubiga fakat tahura. Ar kanday hayvanın terisi iylö aşatı menen tazalanat deydi. İlla cildil khinziri vel adami deydi. Birok çoçko menen adamdın terisin aşatı menen da tazaloogo bolбойт deydi. Adamdın terisi taza, birok urmatı üçün anı işletүүгө bolбойт. Çoçkonun terisi bolsa özü de aram, zatı da aram bolgondugu üçün işletүүгө bolбойт. Emin şu yerde janagı masele tuğlada misalı har kanday terilerdi aşatıp giyip alabыз. Kojный kurtka, mazı, oşoğuşuğun remel, oşoğuşuğun nerseler ha? Malдын terisinden жазылган нерселерди жайнамаз кылып алабыз. Эгер ушул нерселер adamdan başka adam çoçkonun terisinden başka terilerdi aşatış menen taza bolot eкен da. Çoçkonun terisi kançalık aşatsaң da, kançalık tazalasaң da al hiç kaçan adal bolуп кеткен da. Ошон үчүн çoçkonun terisinden kurtka кийип алып намаз окусаң жарабайт. Remende çoçkonun terisinden bolsa жарабайт. Mağazalar bolup kalat eкен çoçkonun terisinden ошолордо этият болуп алыш керек экен да. Mazlum çocuğun terisinden alıyorsan, al senin namazını da buzat, daratını da ötmeyip, vardır o buzulatta. Sonuçtan, anan adamın terisi. Adamın terisi, adam uluktuğundan da, azizliğinden. Adamı Allah Teala öz kolundan yaratkan da. Sonuçtan adamın terisi, eti, kanı, vardır aramda. Adamın vardır. Terisindagi, söөгүндагы aşatış menen adal bolбойт экен да. Adam terisini alıp alıp, жакшына кылып aşatıp, жайнамаз салып алсаң болбойт экен. Мазы кылып тигип алсаң болбойт экен. Шапка кийип тигип алсаң болбойт экен да. Ва ма тогура жилдугу биддабги тогура бидзакати. Кайсы hayvanın terisi aşatı menen тазаланса, аны Bismillahi Allahu Akbar dep soyu menen da taza bolot. Soygon adam musulman bolus gerek. Eger kapır soyso terisi taza bolбойт. Gördüңүздөр mü? Kaysı hayvanın terisi dağı tazalaş menen, anı Bismillah Allahu Akbar dep soyuş menen, anın neken terisin aşatış adal bolot eкен. Ve kada lahmuhu ve in lam yu'kal. Oşonda öyle Bismillah Allahu Akbar dep soygonda ayrım bir hayvanlardın eti, misalı itti, eşektin mayı, içegesi, anı jegenge bolboso da taza bolot. Darılıkka sürtüp namaz okusa bola verir deydi. Oşol misalı Allahu Akbar dep soygonda ayrım bir hayvanatlarda aytты. Misalı ne? Ve lahmuhu ve illem yu'kal. Hayvanların eti, misalı ittin eti jeyilbeyt da, to'g'rimi? Ittin eti jeyilbeyt. Birok aşatıp, anı жакшына karıp tazalap, misalı men kayışçılık tigip alsam jaray berет eкен. Misalı nemeler, mayların jana dep обработка kılıp, özünün maylık, misalı ittin mayın özünün taza mayın gezip alıp ele sipap bolğon bolбойт экен. Бирок ошонун обработка кылып, жана химиялап өзүнүн жана майлуулук затын өзгөргөндөн кийин андан кийин аны сүртүп алсаң жарай берет экен. Окуй бүтүрөлөм иншалла. Ва ма ла фала терisi aşatуу менен таза болгондордун Bismillah Allahu Akbar деп союу менен да тазалоого болбойт. Adam menen çoçkonun terisi aşatı menen tazalanmagan soň anın Bismillah Allahu Akbar dep muzdoo menen da tazaloogo bolбойт. Çoçkonun Bismillah Allahu Akbar dep soysoň da taza bolбойт экен. Adamlarda dele Bismillah Allahu Akbar dep soysoň da taza bolбойт экен, adal bolбойт экен. Жана üstündögü ayttık ko itтерди Bismillah Allahu Akbar dep soyup turup terisин жылуулукка иштетсең пайдалуу нерсеге мисалы мен жазап иштетип алсам болот экен да. Çocuk
koşkonunuz Bismillah Allahu Akbar dep soyuzundağı jarabay eкен da. Adamlıkı da oşunmuyor gene. Amin. Aşhadu en la